Zemlja kao ravna ploča. Danas ću vam pričati o kontroverznoj temi koja je podelila mišljenja mnogih ljudi, a to je da li je Zemlja ravna ploča. Iako većina ljudi prihvaća činjenicu da je Zemlja okrugla, ima ljudi koji veruju u teoriju da je Zemlja ravna ploča. Ova teorija tvrdi da se Zemlja sastoji od ravnih ploča ili diskova koji su postavljeni jedan na drugi. Neki tvrde da se Zemlja nalazi na leđima kornjače, a drugi kažu da lebdi u vazduhu. Međutim, većina naučnika se slaže da je Zemlja okrugla. Dokazi za to sežu još u antičku Grčku, kada su filozofi poput Pitagore, Platona i Aristotela prvi put izrazili uverenje da je Zemlja okrugla. Moderna nauka također ima obilje dokaza koji potvrđuju da je Zemlja okrugla. Sateliti koji kruže oko Zemlje su snimili slike koje pokazuju da je Zemlja okrugla, a naučnici su također izračunali dimenzije Zemlje na temelju promatranja Sunca, Mjeseca i drugih planeta. Oni koji veruju u teoriju da je Zemlja ravna ploča često navode neke argumente, poput toga da je horizont uvek ravan ili da ne osjećamo da se krećemo na vrlo velikim udaljenostima. Međutim, ovi argumenti ne uzimaju u obzir činjenice da su stvari na vrlo velikim udaljenostima premale da bi se vidjele i da se naša čula prilagođavaju brzini kretanja. Dokazi za okruglu Zemlju su vrlo jaki i podržani su naučnim istraživanjima. Teorija da je Zemlja ravna ploča je većinom široko odbačena od strane naučne zajednice. Kao što je pokazano, nauka se temelji na dokazima i činjenicama, a ne na vjerovanjima i pretpostavkama. Stoga, moj stav je da je Zemlja okrugla, a ne ravna ploča, te da bi svi trebali prihvatiti naučne činjenice i dokaze koji podupiru tu tvrdnju.